U Gračanici je danas održan okrugli sto o nestalima i procesu identifikacije i ekshumacije posmrtnih ostataka. Zvaničnici sa kosovske i sa srpske strane istakli su da žele da se ovo pitanje reši, ali da je problem što članovi porodica nestalih ne žele da pristanu na DNK analizu. Zbog toga je u mrtvačnici u Prištini više od 300 neidentifikovanih ostataka. Od 2016. godine broj identifikacija je spao na jednocifren broj. Znači, retko prođe 10 ili 11. Po ovoj dinamici, mislim, ovo je crna prognoza, nadam se da se neće desiti, treba se 160 godina da se preostalih 1635 osoba identifikuje. Međutim, članove porodice nestalih više je zanimalo dokle se stiglo sa procesom pretrage i šta nadležni čine da se istina sazna. Saša Perenić, brat Ratka Perenića, kidnapovanog novinara Radio Prištine, 22 godine traga za istinom. Nikakve informacije nismo ni dobili, ni neke nagoveštaje da je negde neko, ne mora da to bude moj brat, znači da je negde nekog živ, da je neko negde pronađen. Tako stvari stoje, a od njih iskreno očekujem samo da se jednog dana pojave i da nam donesu nekoliko kosti i da to bude to. Jasmini Živković iz Uroševca je 28. septembra 1999. godine kidnapovan otac Paun, koji je bio direktor tehničke škole u ovom gradu. Nestao je u školi gde je u pratnji KFOR-a bio da pokupi preostalu dokumentaciju. Ni Jasmina nije previše zadovoljna današnjim sastankom. 20 godina posle, bez konkretnog odgovora gde je moj otac i čika Marko i moj stric, ne može biti zadovoljenja zapravo. Silvana Marinković, jedna od predstavnica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova i Metohije, ističe da rezultata nema kada su u pitanju nestali Srbi. Vrši se ekshumacija, cela Srbija se iskopala, međutim mi smo dali dosta lokacija na Kosovu gde smatramo da imaju sahranjeni kidnapovani Srbi, međutim sve se to nekako odlaže. Marinkovićeva je tokom skupa postavila pitanje članovima obe komisije o saznanjima o takozvanoj žutoj kući u Albaniji, za koju se sumnja da je bila mesto gde su vršeni hiruški zahvati, a kidnapovanim Srbima vađeni organi. Te informacije postoje jer postoje svedoci koji su pričali na ovoj temi, svedoci koji su prevozili ljude. Pojavio se jedan Turčin, državljanin Turske, koji je svedočio o žutoj kući i gde je pričao kako ih je vozio kamionom. Predsjednik Komisije za nestala lica pri vladi Kosova Ibrahim Akoli kaže da ne postoji indicije da je bilo leševa u tom delu Albanije. Neosporno je da svaka pretenzija može postojati. Mi moramo verifikovati i dati odgovor, ali što se tiče mogućnosti da ima tela nestalih lica na teritoriji Albanije, mi smo dali odgovore i Međunarodni sud za ratne zločine takođe. Angažovani su međunarodni eksperti EULEX-a. Ono što moramo je da uložimo više napora da obezbedimo informacije za proverljive lokacije na teritoriji Kosova, jer ova nestala lica moraju biti negde. Međutim, Veljko Odalović iz Srpske komisije za nestale kaže da su sva saznanja o potencijalnim zločinima četvorice visokih kosovskih zvaničnika i bivših lidera OVK koji su optuženi u Hagu data istražiteljima. Ima elemenata iz razloga što se u optužnici nalazi 26 mesta koja su ilegalni zatvor ili kako ih god zove to specijalizovano tužilaštvo. Imamo podatke o jednom broju lica koje se vode kao nestali koji su bili u tim logorima i tražimo da kroz istragu se utvrdi da oni koji su optuženi za te zločine tamo daju informaciju o tome šta se desilo s tim ljudima. Odalović je najavio skoru pretragu terena na Košarama gde su stradali srpski vojnici. Košare nam je nešto što smo stavili kao prvi red prioriteta jer smo bili u novembru mesecu gore. Postoji jedna informacija koja je potkrepljena i snimkom konkretnim koja govori o tome šta se desilo s jednim brojem vojnika. Govoreći o pretrazi na lokaciji Kiževa kod Raške, Odalović je kazao da se još čeka identifikacija pronađenih posmrtnih ostataka. Sa druge strane, Makoli kaže da je u Prištini postoji volja institucija da istraže sve informacije bez obzira da li će biti pozitivna ili negativna saznanja. Takođe je kazao da ne postoji podela žrtava po etničkoj liniji, te da su za njih svi nestali podjednako bitni.